Omunyeshengerokazi wa district ya Rwampara Anne Kansime yagambe bo byaba mjenye mukuru mu kushaba ko kwijike kiro cya Mariamu a All Saints cyacho muri Nyihanga. Omukazi w'omutima noho wakumusora ahabo mwana cyama barego mukuzikiri umutima guyiba umwesiga kandi ubushinja we tari burakutunga ntagara akazinde burekira omukazi w'omutima noho wakumusora ahabo kuba nakira mabare gomuguzi bwinji Okushabo kubona kwa bakugenderiro kurundana sente zo kombe ko muryango gweduka ufutayiza ba Mothers Union be Kaniseji. Kirechi twatorecherire project yo kombeka enji ya Mothers Union Kentasia mo muringo Kentasia ubundi cyangwa kiraruge mu izoberi basabwa serekanisa yitu kandi Kentasia yitu abo kuba kitwantutekateka nico cyarwe yahabwe mbabazarahanga kandi abakazi nimbeshengereza kurugirira injira yaburwe rizoba nanimbashaba mutware entanda mpango iyo kunda bashije abanyu uko birukona ukora bishange biri umanye nkunuka kwa karura ko wakwasire mbweno umukazo yorobero mushija kandi abashija nabeshengereza ayi muri murgeyo wije twatanise twombeka makageitu Abakazi aba basimu abo kugira omwete gwo kutandika ebintu biri kuri Tentation mu kanisa wabo yinentasiya nubwo muhanda n'amazima n'amagara nishaba abantu mwimuke tuze gukora na president Emilio Jango cy'Isanja no sleep na ndabantu kwena obaryo munyeto uburyo mukazi uburyo mushija uze gukora abo kubane kintu kibi kushanga ngwiwe amisho gawe ugatire aharnankogu nuwo kutekateka nabasa kubisaho Omugandi abikiriza kanisa All Saints Rubindi bashebwa kureka gukora emzeru kushwaze dini na mnongo muzo gukanyura mu bakazi gwo kutuntuza abana barko batazire Okushabo kwahebwa Venerable Reverend Dennis Kizinduka obuyabaye bembiriro kushaba ko kujaguza mwaka gumwe kwekanseje batizibwa no kutongoza kombe ko buraro bwo mburizi ndoho gate kugira ngo nane motoka ye kanisa aho kubanza kugitungo mbwire kukira yebuke eberi safe omugate sana ko musomo nazunga mukareba katanga mukakareba omukazi yakwato mwana mutongo mwana muto yadaga kumpakira mpituruzo nazi murisa empituruzo abashaka bajyaha kutumanya imagine nyirati hona ko bana wagisikasi ngo mukapapara ngo ko mwana abambe empituruzo badokta bakajya kubagara cyo bayitegereza bashaka muno kundu buntu bwefunjizo bya big akacumukabiga mukamanya inabya kahonda alisoma kandi cyakandi rizoba twayikunganya ha celebrating kandi twenda nabwe ngo umushomesa witu tayino kurara twera ngo twimuseho enji ya kandi na story dance na higuru nababanse kugera aho kubyama kandi abagenyi bitu baguma bija babona aho kushikira nsima mukama izobera bwe cyombeko kitwayombekire mukama icyombeko rugatwa ikaniseji kwisa mukama kitinisa kandi kurangwa gume natugabirra tutarukukena Yesu Oguyasimo murimo guyo nukorwa kaniseji nemirimo yentunguke riyo nekorwa yakwera kubagumeho bibembere umucogwe bazanye manumisho utakabaruka ko ukorwa hati ugisembura wamperwa kujya habara wagaruka kujya mu kanisa hona tukureba ko cyo cyakitashye ngwere mukapatwase mukama twegeze kushoborokerwa okushemye ubuzima rahanga ngiro bwindi twire tukangisa urukwangiza umuhereza kandi tukongera umwanyo kandi wembeke kanseje kitiri sato atekateka twakutandika ngo ukombe kenshi umuhereza kandi akarwo mu bangisano akabasa kusho umwanyo yaza kutimbo musije Omurimo ogu nuguza kumara miliyoni ziri kwikarishanju ndi Anita Tukunda na Susan Charles.